Muri Amerika y'Epfo bazakubwira ko Brazil ariyo yatwaye ibikombe byinshi kurusha ibindi bihugu ku isi. Bazakubwira ko Ballon d'Or nyinshi zagiye zigabanwa na ba Pelé, ba Maradona, ba Ronaldinho, ba Ronaldo Gifaru. Bazakubwira ko Amerika y'Epfo ari bwo bwami bwa ruhago, ariko ntibazibagirwa origine aho umupira w'amaguru waremewe ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Bazakubwira kandi ko FIFA ariyo mwami, ariyo mutakubundikiye umupira w'amaguru, ariko burya FIFA idafite IFAB kugira ngo haheremwe amategeko y'umupira w'amaguru ntabwo ruhago yabaho, kandi iyo IFAB igira pourcentage nini y'Abongereza. Umupira w'amaguru buryo uzahora ari uw'Abongereza mw'abantu mwe. Uyu mugoroba Abongereza baratana mu mitwe n'ikipe ifite ibikombe by'isi byinshi kurusha ibindi byose ku mugabane w'Uburayi. Ikipe y'igihugu y'Abataliyani bafite iby'isi bine success mu mateka, ndetse n'ikipe yaremye umupira w'amaguru. N'urugamba rukomeye Wembley, urugamba rukomeye hagati y'amakipe bereka mvuge nti akomeye. Ubivuze neza uti ikipe y'igihugu y'Ubwongereza wabo w'umupira nibyo n'uyu mwaka bagize performance kubera ko Ubwongereza ugiye ureba umunsi ku munsi amarushanwa bagiye bitabira. Niba mu gikombe cy'isi ejo bundi muri 2018 baragiye bakagera muri kimwe cya kabiri, ibintu abantu benshi batatekerezaga ko wenda yahagera. Uyu munsi kabije noneho mu gikombe cy'Uburayi, noneho n'imikino myinshi iri kubera iwabo, urabona ko ari ikipe itanga icyizere. Rero gusa ndagaruka ku kintu kimwe nabonye kuri ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yagiye nahirwa. Buriya si ku makipe menshi ushaka kubona umutoza agira agahindura systeme zo gukina ariko ntibigire icyo bibangamira kuri ikipe. Niba yibuka ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yatangiye yero bakina ari abadefenseri batatu inyuma, bagakina aba wing backs, ariko nyuma y'umukino bakuyemo guhera bakina n'Abadage, ndabyibuka muri kimwe cya kane no muri kimwe cya kabiri, umutoza wa Gareth Southgate yahinduye systeme formation, akinisha abakinyi bane inyuma, babiri hagati, bane babiri batatu umwe, bitandukanye n'ibyo bakinaga mbere. Kandi ubona ko byibura byabafashije gufunga espace, bigatuma amakipe atagira gute atabazengereza. Nk'uyu munsi umuntu yavuga ko ahantu umutoza Gareth Southgate yagizemo dute kuba wings bari yabo ku ruhande, tanto Jack Grealish iyi munsi Bukayo Saka, ariko ahandi hose ntekereza ko bitamugoye. Hari icyo ikindi navuga cyongeye ku ikipe y'Ubwongereza nk'uko na kapiteni wabo Harry Kane yabigarutseho, ngo bishimiye cyane kuko abakinnyi babo bakuru bafite experience, barafite ibibazo by'imvune, bose baragarutse mu kibuga. Ubwo abagaruka kuri ba Jordan Henderson, abitwa ba Harry Maguire batangira irushanwa batameze neza, ariko bakaba bari mu kibuga ubu ngubu, bakaba bari tayari. Uwo rero ni Harry Kane yavuze ati ikintu cya mbere kinshimishije ni ukubona byibura abakinnyi nka Jordan Henderson, ba Harry Maguire bagarutse, kuba mbafite hafi yanjye ni ikintu gikomeye cyane. Nkagaruka no ku mutoza wayo Gareth Southgate mu bya byitangazamakuru yabwiye ati ikintu cya mbere nateguye abakinnyi ni mu mutwe, kuvuga ngo nibaramuka bijijwe igitego bakabanzwa igitego ntibate umutwe ngo bahite bumva ko ibintu birangiye. Anavuga ko abakinnyi bo hagati nka Declan Rice ndetse n'uyo Phillips bitewe n'igihe bamaze bakina iki gikombe cy'Uburayi bazamutse mu myumvire yabo ko bakoze. Reka dutegereze iyi finale y'uyu munsi. Ikipe y'igihugu y'Abongereza irakina idafite Dean Henderson, twagiye tubigarukaho cyane. Ni umunyezamu wayo wa kabiri wagize ikibazo cy'imvune, ariko harimo akadute ku muhungu witwa Phil Foden waje kugira akabazo k'imvune kuri match ya Denmark, bayisezera muri kimwe cya kabiri, ariko bavuga ngo ari doubtful, afite amahirwe yo gukina cyangwa ntakine. Nta gihindutse rero mwizamu harabanzamo. Reka tubanze turebe kuba dahari ku bande zombi. Hanyuma ikipe y'Abataliyani nayo iraza gukina idafite Lorenzo Pellegrini ndetse na Leonardo Spinazzola, baje kugira ibibazo by'imvune. Bakaba banafite dute ku muhungu witwa Federico Chiesa utarakoze imyitozo ku munsi w'ejo kubera akabazo k'imvune. Nawe uyu ni umuhungu w'umuhanga cyane ariko ufite dute, mu gihe witwa Federico Chiesa ataboneka kuko amahirwe menshi nuko yaboneka. Burya hari ukuntu umuntu aba atayijana ku ijana, ariko iyo ari finali nk'iyi ngiyi uvuga uti bankubite n'urushinge, ariko jembe ndimo ndani hariya. Kimwe nabo ba Foden nabo bagomba gukubitwa izo nshinge bagakina. Mu gihe rero atakina, Abongereza ibinyamakuru byo mu Bwongereza nibyo byavuze ngo uwitwa Domenico Berardi arigo kuri standby to start cyane. Biramutse bibaye ngombwa niwe wakina. 11 bashaka kubanzamo ku mpande zombi. Duhereye ku ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, ku ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Jordan Pickford arabanza mwiza nk'uko bisanzwe, hanyuma Kyle Walker aca iburyo,
hanyuma Luke Shaw aca ibumoso aba nabi inyuma, hanyuma John Stones na Harry Maguire bafatanye mu mutima w'ubwugarizi. Imbere yabo hakina abakinnyi babiri aribo Declan Rice ndetse n'uwitwa Kevin Phillips, hanyuma ku ruhande rumwe hacera Raheem Sterling, urundi ruceho Bukayo Saka, hanyuma Mason Mount akinira inyuma ya Harry Kane. Nuko ari umutoza w'ikipe y'Ubwongereza. Nawe uri mu bantu babona Bukayo akwiriye kubanza imbere ya ba Grealish? Ngereka nkubwire niba ari umukinnyi washimishije cyane mu buryo buri offensive cyane n'uwitwa Jack Grealish, kuko iyo yinjiye mu kibuga ubona ko hari ibintu byinshi ahindura. Ahari ngira ngo ashobora kuba ari wa mukinnyi wabanza mu kibuga bikamugora nta wamenya. Ari super sub. Ari super sub. So kuri wowe wahitamo n'uburi ko bakomeza gukinisha Saka cyangwa bashyiramo Grealish nyine? Nge nabanzamo Grealish aramutse ari ngiye wayimena. Aramutse ari ariko abandi bose ntacyo nahindura. Bukayo n'uwanjye cyane. Bukayo n'uwanjye cyane. None ngo ikipe y'Igihugu y'Abongereza ngo nitwara iki gikombe ngo abakinnyi bose ngo barahita bakubita iriya tentire ya Phil Foden. Nibaza Bukayo Saka umunsi yashyizemo tentire yahita nka Jibril Cisse. Buka Jibril Cisse. Ahubwo nahise mvuga nti iyi system yaba ni inyuma gufata uyu Kyle Walker agakina kuri kabiri ntakine muri axe. Biraza kumacinga neza. Ikintu nge nibyo nkunda. Uzi impamvu ari byo nkunda? Byongera n'umubare w'abasatira, kuko iyo bakinnye batatu niho bashyiramo ba Reece James cyangwa wa wundi wo muri Atletico yitwa nde? Kieran Trippier. Bakaba bakira witwa Walker kagiye gukina muri axe, none bagakina wing back bariya ba Trippier cyangwa James. Ariko byongera umubare w'abadefanda kurusha abataka. Kandi nge nkunda Ubwongereza buri mu miriro. Phillips na Rice begere defense. Ariko abakina wings n'abakina aba left back bacana imiriro. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe y'Igihugu y'Ubutaliyani rero Abataliyani rero uwitwa Gianluigi Donnarumma nk'uko bisanzwe arabanza mu izamu, uruhande rw'iburyo ruceho uwitwa Giovanni Di Lorenzo, ubw'ibumoso bitewe n'uko Spinazzola yavunitse rurakinaho Emerson Palmieri baragerageje kwihagararaho muri kimwe cya kabiri umukino wahuje na Espagne. Hanyuma umutima wa defense ni ibikovongo baze bakazi hariya Leonardo Bonucci ndetse n'uwitwa Giorgio Chiellini. Imbere yabo harakina batatu Marco Verratti, Jorginho ndetse na Nicola Barella. Aha rero uwitwa Manuel Locatelli yasubiye ku ntebe bitewe nuko Marco Verratti yagarutse kandi agarukana imbaraga. Gusa rero aha ni ikipe y'Ubutaliyani kunda kuzengeza amakipe menshi ni muri attaque yabo irimo Ciro Immobile. Hari ibinyamakuru byo mu Butaliyani byavuga ko yakabanje hanze akazamo akaba yabanza ku ntebe, ariko umutoza w'Abataliyani Roberto Mancini yavuze ati ngewe ndacyafitiye icyizere Ciro Immobile arabanzamo. Ku mpande hace Federico Chiesa na Lorenzo Insigne, ibintu biza guha akazi gakomeye aba fullbacks b'ikipe y'Igihugu y'Ubwongereza. Wana kabisa nta nubwo niteze wakazamuka. Kare reka tugende tugana ku musozo. Ibindi byinshi bagenzi bacu bo mu ishami rya European